abawagizi ba Flower Girl, abawagizi baife, nina kyendidde okuba nga ntangazaamuku erimwe abawagizi baife. Nze tirimu embi kyova natiyenda akozesa ino kyabuwagizi abawagizi b'abembi bano. Kyenda ino kale kutaabula baana bano lwa nsonga ndala nti nife abaidi gye baviire. Tina Baby paka ali kuloga ku Flower Girl kubanga Tina Baby yali ku management yefe ya Giant Music ebanga inene. Era baide nga batambuza endongo yaibwe Flower Girl ni Tina Baby. Flower Girl yasula koko wa Tina Baby okumala eibanga. Ni Tina Baby yada yabako ni Flower Girl okumala eibanga. Bo baide nga endongo bagitambuza mpola mpola. We mpaka wanene we mutusokola kye okuba manira. So twide kutangaza imwe abali kudani mukanti Flower Girl Tina Baby na ali muloga. Nguli ya yendo muita, nguli ya muitaira. So wazira buzibu Flower Girl obulwaire bundi no buli mulumate kanti bulwaire bwaki bwairogo tebusobola kubanga bwairogo kyandi okubatangaza butangaze tunumirwa okuwandika mu comment section aye osoka walingirira ngeri ngoka ayita mu bintu byakola kibyakusaaga leta commenting nga olirumirirwa kubanga eza kintu kisinga kulumanga kusiba ku kintu kyotakoze eki kyotakola nga Tina Baby tasobola kuloga Flower Girl kubanga endongo yefene yerusoga tune yegombesa okuloga mwino kubanga endongo mugidi bulungi olina akola bwa mikwano ngoka aligoba ki sente. So abaana bano bazza buzibu Tina Baby yedye Flower Girl okuva edinda noide Kampala kyotegeeza nti oide lwa mukwano kubanga tibyangu aye nga Tina Baby azza buzibu mutamukubya pressure kubanga yena alina ebirwaire bye mutamukubya pressure